harimo Emmanuel Kibaba hamwe na Alex Kure kandi abana abaturage abegomborere ya muhoja mu district ya Kasese kandi ubwa nyuma yo kwejumbira mu Rutandweji ababirukangiza bwahirwaro ya Mount St Mary's Hospital umutawone ya Kasese. Superintendent of Police tumusime bwa nyuma ya Butandweji yashobora kugira ngo motoke ya leta ho Butandweji yabereye kika cya Jipo registration number UBR ugenda 53G kandi G nekambwa ko yatumirana na pikipiki ya Bajaj Boxer number UFM rukaga 25B hamwe n'indijo kika cya Hojin number UFA igani 16 N. A motor vehicle registration number UBL 953 stroke G and motorcycles registration number UFM 625 stroke B and another motorcycle registration number UFA 116 stroke N, all red in color. Abayereberanaga bo bagira ngo Butandweji yari okushanga ngo aba bantu bavuga by'ukebi bona aba bantu bavuga ndima otiro kugira ngo baba batafire mu kuvuga kwabo otiro nango no kugira ngo bamanyisa ho polisi kwabo Butandweji polisi yaronka kwirukira abantu aba abatunga Butandu nuko bamwe mu ryaba ukubasa ku bantu bafa nze nenya polisi lwako bantu nyenya traffic yaze abatunga batali balamu traffic omuvubuka nakaba muntu ale kudwaliro ngenda kufa mwagala mfire waneno traffic nagamba ntino ndi kukubira wa moroka agenda kuja akutwali okutuka moroka etuse ononga fude kati nebuza batu wa waneno ambulance zidukira daikanga biri waneno ngetuse nena ye eze era abantu bonanga bafude kati kike awo ekiba kiyamba ku government ya fen. So nsabantu baberenga batangwiranga kunyo fabana beboda kiba kizibu nyo kulaba nti omuntu afudde atenga ati yandi fudde ngamagene polisi ndiba bahamba abamatomero bamagana bamwe njenge ngabahambe ngabo ninje kasingali mulemi kali nyumutole mu amaso nyumuli basirikale bamagana ngamambe pijipijira batu betrako ngabenga igimoje ngama bahamba ngamba shiku polisi gwe muhoje munganga ikaho ngama bobule mukate betahayi bamba tumukende mukate betahayi musikuma bito musango vambo yena ngamatere police ya masa yamanyu wetije ya muhoja yamabamba tukushembinga na yabata kumangoma aganati ya bwambare oguno mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa ser ya Kirembe mu municipality ya Kasese ogiyagira ngo cya leta ho Butandweji nahabwo kugira ngo abantu bavuge byirukebi babana bavuge ndima sahaya munane deka 13 twamatunga bitsibo hano okwa area ikingero macha babenga kwa Mbarara road twamatunga ikitsibu cya accident cyamakwira mu abantu babere nababere kuri mumo w'ekibiri babere senga kwa maulu ababere bamwe kwira flat okwasaha eno ngabura batakabe cyababenga ne Kirembe yosindi basinja erebi bamahira mu mani aya tukasalangere nditwamasabasabana nabamabeti bitoko polisi kushalangere twamabeti bitoko sipatara. Amin Alhamed ogonoru kura bavuje ba boda mu district ya Kasese yayoreko kwatwa kwa manu munonga kandi yayonjera yahiga abaturage hamwe nabo bona abari gukoresa inguto ukurebeka ngo nibafaye umunonga babana bazikozesa okwenda kugendera ahabaragiro byazo. We urge our people, not only the boda riders, also the motor vehicle drivers, but be really very careful. But of course, what accidents really is really avoidable and those ones which are not avoidable. For instance, motoka over maybe one of the front tires busted. I'm also a driver controlling the vehicle which has been in a very terrible speed. Sometimes becomes what? Very difficult. But still, most of the accidents have been caused because of overspeeding. Obona yajumerere bikorwa by'abaturage bitari bimwe na bimwe ebirumungo kubasa kubana barugayo bagatambuze bishani hamwe no butambi bw'abantu abayijumbira mu Butandweji ahamitimbaga tari yemwe nemwe umwanya go kubatwara bakabirukanjizo mu maruguru okutungo bujanja bigasha kwa Gerard Muhindo ahabwa Sky TV agenshonga.